Polo ble nyaselao va Touch Papa me ikenye Touch TV Touch FM 103.9 pa yavala jene mianko sege lengdia to fifia ba da shine diga wo hafi mi aduka klaklo le egbe toji egbe yenye blada ikenye pajima toli apankeke adragba egbe blada joje ke gafuru ke ba gade foton adawo poblato vodeke le mi apodo pame ke ndia mi gano de moji be mi adengu agla de kavado anu de kavado de go nami mi ekpo ba wo de kaklemi le ndia pakpaji chofia ba da shine gawo nenye be le mi anko senhoko le mi aponu pomo alo radio jia jagba be mi ashi novia de cho gajefa ga turupa jehe kula nyehe na nanenya be Touch agbengoga kefo wana ine noji gba ocho gbecho ndiga de kula famado ndiga wo egbeto a fiekpe hoho alebe nye pele nye do hacho mi no nyi de mogbo ndia be nguyo gala gala famia hode go nami mi da pe be na wode kaklo mi hoho ke hafi mia avogbo legbe pe wona onwu nyade le mi agbo ndi agbogbolombe. God is saying to you today, rest in me. I am already at work in your life. I will turn around every bad situation in your life. I will bless you and your family, and I will heal what needs to be healed. Amen. Mau gbogbolona o le egbe be na jujo le yeme yele dowom lo pak beme kene nama ke ya tro engu badao envodio lo pak beme ya tro kata ya yirawo blo pa feko eye ya yodo ngui ke hia be no yodo ne nama blom mau le nemi ndia tananya be ela du klidu du adama tum ele vevese sadama tum yehowa mau gbogbolom nemi kata ndia be mi jujo le yime ale be yele dom le mia pak boma hoho nenema ke ya trono no mavodio anu badao le mia pak boma ya tro kata wazunye ke ya yerawo pelo papako nenema ke ya yodongu yo ke hia be ya yodo le mawo nenema yehowa mawo le edenglo ne mi da pe denu polo plenya selao shia le Touch pe ya vanaji ndia ke ngukonya yenye Christopher Aite bada pe abali kenye do hachu ha o de kaklem legbe tome ikebe nguyo le miashi le miapa gbala ojindi ya miahe de kavado de go nami ke afi miaje egbe po wona okata goma echo joda ifai yinye ehwo fa shigbe me di chagere hoshieme enye nublanui adachi aduklidudu bele veve sesepenya be mia no mia jilao mia dadao kple mia fofo odewo ola joga hem gake echo eyi megere hoshiama amawo makpo nofe ne wodo shido amagedewo do shide emoji fi ke olebe vuo kple jokeke onato ye amawo do shido lengdogbe ikewebe le nkekaben wu ha amama ha o ha joga amama ha o hoga loshi dokwe maji ma zamon popo ya na ma bia mia fa ashimaji kpolao mia fa ashimaji kpolao assembly be mia dada yo na do shida vu mome mia dada yo makpo no fa la shiamo mia dada yo lengdogbede ajoga ihomo lele wo ha shide edoka tutututu ya ajoga ma wo ika heavy deveno elabe le miafa nu sosoro miafa nu nyanya bele miafa goma sesengwa fafiambe ajoga yo hohom le miajilaoshi la shiama enye egaike wakwako lebene ashiama wakwako chutefe wakwako wonofe nao bele susube nenye bo ko fa fetri gbao agbeli gbao tomatoes gbao ataji gbao no va shama wakpo tefe nyare ano ajirangu ikofa jia dedeme gaka ba jama ba o gala gbale vikake gaka kamne amayo doshi de emoji lengdogbe ndogbo ya fufu etoma o kwedi na mi ba
hika me toho ike ndomete don kuma na tututu gakea chola gbema leika gboje mi ento mi po ya mebe egba ndoga vuvuga mi ano yo la hie mede ajoga i homo le wo shi de doka homo le ashiho ike ovevilim junya kaka ovevilim party A to be yo etwohia party B to be yo etwohia mi magbo ashiko jimi omile edelanye party A edelanye party B o ashi yako jimi omile ashi ike vlimole fifia be amei be yetwi dodo kai wo woda shi ho la gbanleji le ntegame le gbogbome le gore sharema dodo kai wo woda ashian ike we ba shi ho ele tefama gblan ga kemia dadao galenwu jiram le ndogbe edefunto etwo eyi megere hoshiama enya numblanunya adachi lolona mona nto elabe dokova jejema be kafla jibojadre ka gbosasi vale modomda le hoshiame ike mele mianto premia dadao jidemu mina mi wongono wanyo assembly mato mi de kukuna mi ashiaji polo nebe mi le toji alo ma de le toji ya na kafo na gbloba awo enwoma nyonyomu enwoma le miaji demu ahoshia elebe totoro na van na lankunu ha ahoshia o ba lolo vide ademiaji ka dodo kawe la shan wonyeba ma de ako tomatoes avado shede ndogbe amada ako fetri ako vado shede ndogbe evo ka unya dile fumanya do shima kwa gbale ka keto mo o gereji o bo fega 10 cedis 20 cedis 5 cedis plate argument o hohom nuka tututu ya kama wowom la shiame dodo kai la shihong ike ademia jilao mia dadaoji plus susuba nova ho engu jirafa o kla la fama ba yova shima engu jirafa menye ba wa non dogbe ahodolele bubu akokpo fa kuhio akoya feme minami dongdo yaba chimaji polo nanya mi le eji ala mia dadao ko fangu le nyado gblom do de mia yoma dokoji abe avadefu egai homi le woshi la shama egamana odo edo ika wo ha wa pokulanku edo ika wo ha wa sekleto menye be wanung dogbe ano gahem benyi choshigbe ne eva egai yeha yakpobe videko nenye bo va ndogbe ko agavano mademi katamiajo touch pa ya pala va oje ya elemianko semle touch tv touch fm 103.9 inkonya Christopher ite miapa mama fia ikenya bubunato divine bossing pleviao yokel assembly ama miapa agbagba jejewa miele mianto shinwo kakamela gojem tututu vevieto kuda hoshia fangogbe yi bala hoshia fa nonoma nyuito nonoma majajem na dumevio popom tututu mile ya danglo bala susube mia dada yo do shide ndogbe na chija wofo na ndofu wodua mi troshile won mi troshile no fadan no bala susube na gara shama na ji tomato store na do tefamako akpo na ji fatrito na yide tefareko akpo bala susui ba ngushiangu na no dodon mia dumevio amia nyaba nebe egeda shama ashiama pa mia paje tomato stoweli ashiama pa ndushi paje fatrito ademeto tadito ina kpolete pama kemenye amaona kakada shiama leng dogbo ele fudem ne mia jilao ele fudem ne mia dadao ele vavide enguya yenkunya kli echo le hoshame ke ewo no blani nebe le tojina me gare miaji nebe oha kpode nenema na kotoji na duoja mino ya okata gbogboloji plus sube nkakenwia de avanemi amagbanto awa ba jede miapo kaji hello so yeah. Madam Bandino dia ndi pameto
where the yota pom ha o to ko ta pom Ape. agbara ba mi o mi do mo to wu to ko ko la television ba next program le la agume kan to ba yi ti ani ma o won kuna ba to o wa ko ni ni ga ho ba ni ga je si a performance e ko blu to kata ko politics we are on radio to o kata na ya yo ko be ti a te ja si a one village one time e te na na ku for do blo if you see over me ni cho the very young to ma to na FM e blu to ba ko ba yo MPP to the tam de je ti na ke yi ma yo ko te na ko na ba na mo no bu no bi jo npa na nya ro ko blo damma na ha ma de damma fi do damma ya ko blo mo la wa don ye dia ko si palu ibani gbaje de damare le kayima ani fufu ta top ma ke kayima ta recording kra o di le mo ma no di la parada no no bo nya glo le ma o le kuma se alo le ti njo ma o bo yo to re votari ti le ga bo votari ti na o ga we blu njo ma no di nya to le ma e to ni ade me ti mo glo nya den di ade no be tu do mo to de ni ma nya le ke na ga si to na ma nti wo ya fa assemblyman unit committee to NPO ya fa regional minister o fe ta boss to mo fe na do mo wo kuna nti na fa nya ma glo ya fa mo do mo nyo e ti no mo le nya si o akere nya be tu kula la mo mo o be wo ma yi da info su njo nti na fi Canada Japan e tu kula la fa ma vu je fa 20 bidu je po ko ya mo ga ji mu se ba da na bidu ko ne Canada Japan anyi ko la mo si ko ma e ba na ko na mo e ba na anyi ko mo akoto tu ko na mo yo kele akin fo su ike ya da ko la ti do mo ati mo dodo nyo le ta fuma me ti ma do na ya fa tackle unit committee to ya fa regional minister Anton ma do ko mo na na ku foro e ba mo minister mo do mo o da ra ati bo e kai kala ya do ko mo la mo de nga Ape. nko ta na je jina mi sia Torí gbogbo lẹ́jẹ̀ jinú ha Chuakachi 0533516630 wọ́n ìkẹ́ mọ̀ pọ̀ lẹ́hòṣímọ̀ chua mẹ́dẹ̀mí kata mi ajiu. Hello. hello Yeah. yo we do anya ke dara ni ko nyo ẹni ke ma gbo ko ye be egbe ya o je o le nko ngo je gomejegbe legal commission Yeah. agbe amesi ame David de sere ke ho fe wi nya ila onu prowe ngo nko ne we agon fi no mi etro di bale ke o na me hesi ati ya meto ti he eno we to to a legal commission me ga ya hogbo enya tamunya Dijigbale ma ya fi ati he to Dijigbale ma ya ko na passport ya ko na driving license put to be ya ke be ma ho ya ta ECOWAS card ya ho gbe ile ya ta ne be de je ho pe wi yin o yi be ala ngon ko a je meta isi boss le bobo be ameze adam egbene de zi ma me se be wa akọ ya me hele me gbe tara me gbe ECOWAS identity card eya akoda me gbe na me we ke Dijigbale he Dijigbale he o wa dara o je be ya nye jesi mi to a letter commission be imele ya ogbo me nya me ndodo ya ni o letter dila de sia de ne wa doda ti ma mi am ke to ni atama pere de zi un to wa anronko adako achi an ke ji on to le e ma never me e gbe ko mi ma gboro be ni mi le gboro be isi board our letter commission enye autonomous body de Pàdé ẹni bẹ ní oyè òkúrẹ́ yà nyẹ́ ọ fẹ́ sẹ́ à ọ fẹ́ dodo à ní ònyẹ́ ẹ̀ à ní àǹtọ́sẹ́ ní àti ní ònyẹ́ àwọ̀ à kẹlẹ́ bẹ ní yọ àfẹ́nà fìdí ní gbẹ̀nyà ni mú kàwé bẹ má gbọ̀rọ̀ lẹ́yìn bẹ wẹ̀ amẹ́kẹ́ kọ́ 18 years yẹ mẹ́rẹ́kẹ́ deny wẹ̀ bẹ má dàkọ́ má kọ́ card àdàkọ́ à ẹ̀nyà gọ̀jẹ̀jẹ̀ letter commission jẹ́lẹ̀ wà wá ẹ̀kọ́ mẹ́tẹ̀ tí ma tọ́kẹ́tẹ́ lẹ́sí bẹ́ẹ̀ dìgbà lẹ́sí à eti akope be to pe no to Ghana lo alo eto to Ghana akene nge be ko waskad wa ko a no kanye ko waskad e ya se re fimi da se le ko yi nya ko fe wi nyi bo a bolei am to to ya ta ko de ya le me bi ko ti ma ale be nge ti do he un to he ji ame ke ji be ne ko yi ne to an ko re ne yi
donc pas joga et jole wa ko wa to ini ya unto ala to asiji ga sur America me gabele o Mr. Fini e me do bene Mr. Potosu me ya go do agbe e ya me se me nevu de Mr. Potosu le John Dramani Mahama asi me mo ki e gboro alokonyo na te fe akuvia la sie me no me ma bia MPP to be de asiri to lo be ya du be lo ki me to o wa ile wi do be ya me e le wa yo no kwera e ga ba bo kwa be do bene ke ya be temi adon do akwara be asiri no me nyito me mi o la ya no la siduro mo me mi le ko no so no julo mo me ke so gbe o to do tiri take stone wa to da siwe ya o le do akpe ne be mi no do aside mo me ya obano julo mo me de fika ya obano ko pen jina gba fika obano yi babia pe di to ma hello Amecha ite agbondilo ndi fameto ya wele dojilo ekoto ya kota gagare taji tozi avi si to do bene touch do ala pike me ya wele doji ya we do na bubulu ya de efe do yi le me de chia ya we do na bubulu kemi ni adu me future ni ho ma do to touch to fa ya di ma do baba ne Viavi au cara alors le couleur pété au bout de vire le Francis alors François le tout baba ne fumait le tout baba na hosier anti-ani baba ne fani na no yakela kicho obere na gwa fiju e ya ku ya tena ko we akwe on est allé etere jini to bubu na te boxing divan te fait ça que je le dans le doc dans dina oui à faire dans le plateau ko pété ya le doji ele de ya wakem kake vo da le baba amede kene no origin ne ti anye mo le fia che ti ma yan si ibugato o me wa o ibugato bo si da ti ne ke the film also the government to le be you say pele dofa ke the vision is club road se te wa le si ko wa tí ó sì fi ilé lórí mọ́tò kí ìbá ní àwọn tí mẹ́sàn-án wọn kó àpèlè ní kúrò tí ó lè fi àbí tí ó máa ń fọ́ gbàgbẹ́sẹ̀tò tí ó yìí sí ni gbẹ́nu ó gbà sílẹ̀ lórí mọ́rin amẹ́lẹ́lẹ̀ lórí mọ́tò ẹ̀fá ni bẹ́ẹ̀ gàmẹ́ẹ̀tì márùn-ún kàkà ní ọba gbà sílẹ̀ lórí mọ́rin èdè mọ́tò bó sì dìbọn ẹ̀dọ́ ọmọ ọlọ́ kàfẹ́mi ní ọba kàpítẹ̀tì nínú mọ́rin wọ́n bẹ̀ jọra ní jíra àgbẹ̀dẹ̀ àmì ń tọ́fẹ́ kẹlẹ̀ àyè mú bí inú àwọn ayélujára jọlẹ̀ jùlọ lọ́dún mọ́nà bẹ́ẹ̀ wọ́n kàtíkètè wọ́n fún àbọ̀ ọ̀tá níbẹ̀ ìmọ̀kíyẹ. lókàtà bẹ́ẹ̀ rà sí tinú ní náà náà ló sọ ọ́ wà wúwo wà lẹ̀ níwọ̀n wọ́n rà sí tinú náà àwọn ọmọ ń tẹ̀ rà sí tinú ẹ̀dọ́kọ̀ wà àfẹ́fẹ́ ti rẹ̀ rí nínú ìjọra wáyé rí àpẹ̀yìnwọ́dé wáyé rí ó tẹ̀ wọ́n fún àfẹ́ náà. lókà títí ẹ̀dẹ̀ àti nínú àmúlùtọ́ dùkọ́ ìlú ọlọ́wẹ̀ ọgbẹ́ wa zùlá òsèǹdì fún ọ̀dọ̀ tàkọ́ ní kúmọ̀ àjà tó kéde ní lágbèrè bá zọ àwọn ohun èyí nínú fa wọn lè fẹ́ kákátáká ní ìlú gàfẹ́fẹ́ náà lóòrè tí wọ́n bá fẹ́ gbọ́gbọ́ wà nínú lọ́wọ́ ní ìkéde wọn fẹ́ tàbí jù bìrì tí wọ́n bá tẹ̀lé káàkiri bí lẹ́ka ìgbẹ́tù bí ó sì lè dùn wọn lórí fọ sókúrò òun lọ àfẹ́tọ́ fẹ́lẹ́gà wọn lókàtà ni màtá wà fàtìrì wọn ní èsì náà jẹ̀sùkú fẹ́ máa ṣe ìkọ́wọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ kẹ́kẹ́ pọ̀ wọn kó jẹ̀sùkú ọmọ gbogbo wọn bá sùn kọ́ ìtẹ̀rẹ̀fà ní ìtìlẹ̀ wọn lè ṣùgbọ́n súnmọ́ lókàtà màtá ń pọ̀ tó wa ní kéní bọ́ọ̀lù ṣẹ́wẹ́ wọ́n ní ara lọ wà wá akọ̀wọ̀ kẹ́rìtì ẹ̀fẹ́rẹ́sì àyọ̀bẹ̀tẹ̀ gba akọ̀wọ̀ látọ̀ lọ́la lè dá ìpàkúfà lè bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ gbàgbẹ́ tó ń lè lọ́nà ìpẹ̀sẹ̀kẹ̀ jùlọ lọ́nà lọ́nà ìgbàgbẹ́ lè fẹ́ rẹ̀ fún ìjọba ọ̀bẹ̀tẹ̀ gbàyò yóò rẹ̀ lè fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ̀gbẹ̀ rẹ̀ àgbàrún lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀sẹ̀ ti di wá rẹ̀ ṣé lè fi àkọ́ta gbàgbà rẹ̀ kí lè rẹ̀ lè fẹ́ pọ̀ gàṣẹ́ lè gbàgbẹ́ tẹ̀lé ìfẹ́ ńlá yìí lẹ́nu gbogbo látọ̀ lọ́nà ìlànà àkókò àdù lọ́gbàgbọ̀n jírí lábẹ́sẹ̀ ń gbájú nọ̀ra rẹ̀. akpẹ gbẹdẹ akpẹ ne tọwé àkọ́ta gbàjábẹ́lẹ̀ kó gẹrẹ miaji ŋun ika le dzi le asiame nyateƒe medemiadzo asiame mele ɖoɖo nyui aɖeke mo yi ke woagblɔ be ame ganutɔ ƒe toxɔdzu yi ke nye hoa ƒe asime ma ewɔ nublanui hello
Ndename. Ndi pameto. Chale ben chujulu pita. Okay. Nyawele doji. Akpe. Yo be hotu afla umoya de. Ya amugan to metowele be mi ade suda le jibe jiludu ya magate wona ne kele una miyo. Ayi kemele nkudem asianchi kweta afia wo de jesi be jiludu ma te wona de kele yo memonya wo yo to kwa siba le wota ma one don sewo. Yeah. Tachi ke magbolobo ne wo le fe ya me ko ni be he jiludu ma te wo mo na wo ye won to ya te wa wen jiludu bu bo wa te wa ba wo mo na ota. Efe mere no wa chacha one jagbo no wa chacha ni to benu ka nya fe mo la muganu to mere wa pogbo yi nenye be asianchi no to me to wa te wan gbobe yi wa azone de jidudu ya wula ke ne me kwese ba mere ke anu muganu to ya me ano jidudu ya ta fle bo wela baba je wo yi pleke me o nya wole doji Akpe mi da akpe na fuben cho julukwita Baliko gade miaji 0533516630 alebe na gade miaji nguyo nyanye nguma jagaji ko hana kpoa na ahida go nami yema magblo pecho jodava ya manoho shamaika kafla adachia alulure monanto na kpo mamado de chugbido de video ntu odo odo shide ndogbe ndo heli duduma ewonu blani evoa akpama ko no na afi no jogahem lengdogbe akpama ya ko no leke amede adagbele anong dogbe awo gbele dofu akogbele menuku ko va shime be ya vajira wonyabe ndogbe ke waga vajira agblemanu kwola enya fudede 0533516630 0533516630 na gare miaji alebe nguyo nenye nguyo ohana kpo ikedo fievua hi dago nami blessusube mioha mia ase monya oyala banye egbologbe ya elabe monyawo akpa ike miapo monyawo odo lege yi ya mefia elade be ya lemi le miapo monyawo fakpaji elade be ya lemi le mododo fakpaji nacho le soko de gbogame ida krofo mo maya kra mele amganu tuomu dene makina cho le huina da flower ya ha dodo nye hello gbogbo na yomi gbogbo na mi troshilen de cover na gbogbo na yomi pera 0533516630 nemi akpera be leke ul bowe hello to ga kota waja mele ba bia be na bia bu na to box di ba na mbe di ko ba jo de ni ya ti abi tele be ya de le ni de ye bele ni a ne bele ya di ti awe ti tu di wa ka bo la hu le ti so ko ko e ya to ti ni ya wo be ya to so mo ni a de mo ni tu le ya di de tu ma fe e le bu na to box di ba na bia na be ni ye ba bo ni ya ti to ko no le mo ko na tebe yo ti le se se le wo de ni no da ni wo wo awo to la fun awo wa ni ti da ba wo ni aso no we e ka ko le da ko wo da ga de ko ba ko ga de ti de ka ya fi le ko po le le awo le ke ni e ju ga na ko e fa wo de ni le ko e fa wo la ga le se de ni me do si afi bo le ke se si ale me ko 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 le le tí wọ́n lè rí bẹ̀rẹ̀ fún mi yàtọ̀ bá bọ́ nínú wà náà sí nínú akókòríkò ẹ̀kọ́ ní gbogbo bá bọ́ nínú mi ìyàbọ̀ àwọn ọkọ̀ wọ́n àgàkù yálò ní ọgbọ́n nílẹ̀ ni wọ́n wá ètùjọ wọ́n ti lọ ó bẹ̀ kó fi ìfàánú nínú ní àpáta
to mani da bola wo ko ni ro ko bo ni da le ni ti mo wo le ni da le ko ba ni ta pe ti do ni le ta ja pe ni akpe mi dakpe na togwa kota gbaja abale ko gagare mi ajia ega tenwe ne mi pokpule ne nama 0533 516630 alebe na agere mi aji awe ne mi pokpule mi akpeda be mi a akhomre ka faro kwa mi maga akhomre ka hello yeah yeah I was supposed to me yo akpe ma je ko ma chomnya no view electoral commission topo why ite ma bia onti ma ile ko ngo ko ma je pepe aje ko ma diga tere ndia ka tere ase de fiame ka je ka bia be do do to electoral commission to de to me alo o wa tere be district office designated places for public university ni afi ya ko pe wi ni ko le ko ya ngolo pepe ele butare mo ti nemya no fi agbo no kwa no kokova te pe ya ho doctor mark darembe wanye ko ngo pe fora yite babia ma ya electoral commission to ko nto ko na bia because amere for tikere na ponu adu no go adu pe mepo ele fu dogbe ala no lai me be awon ko me be firo aya ngron po ya ta fache baba do ti wat na me network melio aka do fu aka fa me fo nwa aka fu aka ya be ka to me gbegbe wa what is the sentence o ko mi nwa ko le ri ele mo pora o le ko commission to pe le do do pe e ko pora to be pere to do na wede no no ji na ga wa do le te ko me mi ati ko me fi o fu den pe don no no wa ya be fu na we e pe ti du ya to ngbe be so 2020 2021 2022 ya to gbe na mi ati ko me to be anya the year of road aka e fa tere pele ji mo ye pe ni no for the year of road by protect ayite e to go se ni sa multinational companies were mi dakpe no mi dakpe na Stone City Mayor be gede mi aji nukpolo pele nyaselo jabe mi aho amamamleto lendi apakpaji alebe mi azode ngogbe atuogbo hello Aw your brother yeah amwaka ekaro ha Gavire cabinet blato wateke ako radio commander minister for fire kadiso akati okay do bona bubuto benara nya for MP for kati san flora mo Alexandra Gabi buto de la central tong MP for central tong mo do bero to hi okay limited registration yato na nya be ko yeni yena ba yena nya be fu pasara matum ikaba matum pori de laba agbanya ngong ba na ba ko kara nenya ba puke manga puke retaye akoda bana maletiu na ko fo yini to dire e ba bakara na so ti unto yi mekanela plus ba December 7 na so boko na ba tere mahamasa adena ndi CMP su nene me o yi ma December 7 ala ba ko ti ate to mi le kana fia ifa tactical information e ka bu mi le 001 bori to nya like kami gal du mi fia nya mango ikenya labo ha abafo punya moto nyau la ganari MP piane rasira la moto nyau ma ala wa moto mo atia komo la por kar kami nyini na nguga yele tukwa mo ka gare wo kwatra mo wele tukwa ma to doja wa ira kache ba na ma fla ma vitiko ma go alo ma fla li vitiko ma to de to ka va ira nga ho
On katu tu agokatu tu ni de passe ya ka diploma agokatu tu ni Ghana to mi gala wodi igaba no wi ala gaba na mpiara kula ntore ma atina amodo ko kala ntuma ma tabe bialo o ba taro ti mini ba mpiara na kuo alo mara na ku ko fi o ngwa do o gbo na mi be mo gato go gako ba o ba gato mbe o ma chama no doga o ma ra o ba ko ma ko si la ta pa ko ma ra ko si la ta pa nyong mola minister ko yi ko ma ra akpe ka ko ma le ko ma ka mi gato to di ni pa mo akpe ye da akpe no miafo nu kpolo plenya selo akpa ya mi ko mbia we dunenyo ko chude mi akodo mo chuchu per mi trova ngo zorongo gwenyira mi apa Ghana National Fire Service to wa gere mi aji mi hojero de kavado mi no tojina mi agbongo gake le touch pa ya pan la fa oji mi akodo mo chuchu per atrava